аз донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар мавсими соли таҳсили гузашта 275 нафар донишҷӯён барои хизмат ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб шуданд. Дар ин бора ректори ин донишгоҳ ҳангоми нишасти матбуотӣ ба журналистон хабар дод. роҳбарияти донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз фаъолияти 6 моҳаи аввали соли 2022 натиҷагирӣ намуда ба кормандони воситаҳои ахбори omma маълумот пешниҳод намуд. ректори донишгоҳ Мӯмин Шарифзода таъкид намуд, ки ин гурӯҳи донишҷӯён баъди хатм бо хоҳиши худ барои адои қарзи ҷавонмардӣ сафарбар шуданд. خدمت عربی من کار کردم امروز هم اساسوی مجلس‌تانتون و هم از متخصصان که با خودش خود و اون سالان رفتند رشته خواهان خاتم نظام دانشجویان مثل طوری شخص خبر داشتن من که از این فرم تنفی امروز مثل طوری شخص خبر میکنم و تنی چیزی رو مهم میکنم و تمام در جلسه شروع ولمونم استودان سرف اسمان و زندگان کردی ما باید تویی در تماس باشیم از الله عوام و خبر باشیم و اونایی که در نزدیکی خدمت میکنن و در کسی میکنی و دانشگاه دعوت کنیم با دانشجویان با پیمان تشکیل کنیم بدان شاید نوعی فرهنگی البته این کار ما از کمیسیون کرد آغاز سالی نمی‌تحصیل برمی‌کنیم. донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон вобаста ба талаботи бозори меҳнат давоми 5 соли охир 22 ихтисосҳои нав ҷорӣ намуд. Он идораи давлатӣ ва ҳуқуқ, асосҳои давлат ва ҳуқуқ, математика ва информатика, забони англисӣ, назарияи иқтисодиёт ва логистика мебошад. ба ин ихтисосҳои нав талаботи донишҷӯён зиёд аст, мегӯяд ректори донишгоҳ. бо мақсади баланд бардоштани савияи дониши омӯзгорон ва мутахассисони соҳаи технологияҳои инноватсионӣ дар нимсолаи аввали соли 2022 беш аз 100 нафар омӯзгорону кормандони техникии донишгоҳ ба курси кӯтоҳмуддати фанни технологияи иттилоотӣ ҷалб шуданд. дар назди парки технологияи донишгоҳ озмоишгоҳи инноватсионӣ амал мекунад, ки яке аз самтҳои фаъолияти он ташкилу ҷустуҷӯи захираҳои молиявӣ тавассути грантҳо мебошад, ки он барои рушди малакаи илмиву инноватсионии ҷавонон мусоидат мекунад. معلم روتین شبکه‌های مشترک و آمریکا بود است. ما بس از اون پیش درست مدرسه سیاسی کنش‌های نشست و سیاسی مشترک از اصحاب زیاد شدن که برای کشف مقداری روزگاری که باز آقای اون تحصیل می‌کرد در زیاد است و در مدرسه مخینی جلسه شکلی مدرسه این مثلا بررسی کردیم و جوری کردیم که از اصول اول خیلی مشکلی که در کار موضوع اول خوندن دارن موضوع دستگیری کردن و مقداری که موضوع خوب رو میخونن باید زیاد باشن و برای این البته اصولی رو به کم‌های که شخصان مسئول وظیفه داشته. ҳоло дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 352 нафар устодон ба 7272 нафар донишҷӯён дарс мегӯянд. ин донишгоҳ донишҷӯёнро дар 8 факултет аз рӯи 39 ихтисос ҳамчун мутахассис омода менамояд. гузориши Мафтуншукурова, Фарзона Шамсиева ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.